Ole o to ya tiri fa manino. Ele fionga minista. Ana nafi na vatu ilungar kilipina matua dali manino le mingiska. Ya kuila epa mai fa ai ngoai tu loa atato woa tulanga a. Ya e tausinga atua. Ya leai. O lo wakari. Pe aka ko ka usinga a e ke fa longo ro kama. Ya. Fa lenga no. Ai anta to wo mai fo I fa malo e ke fa longo mingiska ili fa longo se mingiska e ke ka li le ko malo ko ka li ko mo penga malo ya ai tato watula olela woto tari manino male mingiska ile sila ko korule le si ko korule a limongi va ai rua ma kima ai au ya Eyo leanga ole o te fator tau fa se o ngi ka. Ia fa forma. I si fa poponga o tadi le finga minsta. Ia tato mai I fale a lupo. O fale a lupo ele me se tus ana le mele ta o CV. Fa ilo uma mai ai anga va mano to mai le to si mai ai le se tus tar sanga. Pe un tato si la fia mal fa ingol tus tar sanga. E te talo sanga loa ia mo le avanoa e te refa pe te tusi mai e te whaatonu wina se minista o le CEO o le mtanga luena o e o le ata tai fono ai o se whaapea mai e le istus talo sanga alo sui ia e le moni mai tu maulalo ina ai whaapea po le mata no po feo o te whaoi ai le whaistus talo sanga me taua lea Toli ke rora ukala e au Ioi e au leva kua sofa e au rouari ku malo fale lupo Ioi langa e lai fale lupo ye kupu fo yo Samoa ya besi for kau singar ko fam si de lai ai mo ele a kima ore makua le fe kau ia mele o lo piro Ioi ele o lo pola ma fo anga se it o te ele fe tawi mo oi ele fe tawi mo oi le vaenga doesn't suit you Ora kala lenga e fai mai ngai wanga mo fai lautala ora tali al mingiska ora kali fo tali al minsta o nafi mo le wanga fai kali o le wanga ko mai ma senke ngati vai lua ma limongi mo le vano to mai ua foi lele wo to mai ma ole mai le tunu ma fai mai ngako apalai ya se I ko va ku runga ia fa karonga le langa le kang de kari o ma ya mingiska le pepelo why we can say your pepelo le yakawa pepelo a me so yo lo ia o mela le ngo fa ko ia o ekima ele sut ke le ya o ele ora pepelo ma kila mai fa pia a we ke sa we fa ia fa no ia o le a we ngalo ya o fa pure le o se no ia ke mingai no ka ko alu me sa ko ure me o le ora pepero kulowa ko o argument nga fa le ngorua ko o se ser pu lo le ke sa o le mai ia ku ma o le ku ma ro fra rupo mele le ku pu ai le vesi ku se ko kere o kom fai foi o to e fa ko o le ka upu le atawa o anga I lo malama o se kusi karo sanga se avo se CV ile akamaila ni la ilo wa kamaila fa lo ia o se application letter se CV e makuama me o ya mako ngai makamai ki o kamai ki le ya onga e makuhakilia e se le CV e se mo le applications e fa ya lo kuskar sanga ke fia kar sanga ke fia ngalu e o mela yo ai tu so me tonu ale na falia o fiam kaukia na e saulia e pepelo makira ile ku aru kali le fai puli ko play fo fa molea oskalea
le wakali mangingo ar fai pu o ia le mingiska yanga le polokeki le nga ke vai al polokeki milionga ma ko uma yo kai fongo le la ko play Telefono. Ai o sa fa mai ele istu sta sanga alo sui. Ia. Ele moni. Mai tu maula lo inai. Pa pea po le mata no. Po fio o te fao ai le fa istu sta sanga le me ta ua le. O fale a lupo, ele mese tus. Ana le mele ta o CV. Fa ilo uma mai ai anga waa mano to mai le to tsi mai ai le se tus tar sanga. Pe un tato si la fia mal fa ingol tus tar sanga. E te talo sanga lo ia. Mole avanoa. E te refa pe te tusi mai e te fa tonu wina. Se minista pole CEO pole mtanga lwenga. O e ole ata tai fona. Mo sira la samo. Fale a lupo ka ko kumano pele. Wa ko fa fonga le ya de wakat a fai wa le lavar kali al pale mia kulowa wa kalinga e ka or kali fai no kalinga a fai wa le lava ya ka ko kali al pale mia ale o kali mingiska e onga le polokeki ele ya palai fale a lupo ole hala mele sa weringi ko inga fai pule ole fa ko ako ya e mai fo ko ako e sao mai lo va ai sao a maka pepelo fatoi le ma fu ai nga kalali me sa o ia se o ankonga misa ma lor so i fu kalali ore ma fu anga tonu alea ole ngalo ya o e kere o lo ia ko kongo pare mengi o fai pule so ia la fa por kiki fa lo ia ku no wa fia fuar na lo ia o le wingo le tala au ai ke kari fa lo fai fu nang o lo fa mai fa pe me ro ku malo o feo o kafao yes ngai ke kafao le so mo foi kwa e kafao ioi matua e tafao vale ar mere ke faia e se ar CV ia e se ali e fai ar kusi karo sanga o lau curriculum vitae o meanga lisi ai au e fa pi lo kuska sa e fa pi ko ai ave kusi karo sanga tusi taro sanga ai pi mar CV o CV nga o lo ia ia o lea a o ngai fea nga ai e ave me ka o application letter o me como ale ia se ko mo ke el malama awala ngor kuska sanga ele kere na pape mai wo kusia ko ke fia kai fongo fe kalai wa nga ba ai fa pia that's it umba pa wala nga ioi kusa ngare pa va e kere kusia do ke wo kusia parai ai ia pai apply tu hume me ko e ka ngone fai o ke apala ia ku le vango ke karusanga ku le vango kai fongo e tu sai o ala wo fata auto mai e fai nga malo o re kusinga i kuanga e pipi e koi mo wanga va e wo ke rope or mafia fior kuspa yer mafia fio nga va nga sa lo pe se fu lo pepa nga o te lo po mo e po wa e se tato video ai mo mo foi nga kali ele mo foi nga kali ele mingiska ia fa ale mai fa afia poko ri mongia ai me se for ka ore o vai duia mo kule pa fo e ko me pu fa pe ke lo po mo ka ko ele na wala nge pu ma ngai ka dinga ngai ana au mai ele tari ngai ma ko mangi ngole au mai ngor kari por kan kale ke akayo lang kusi apa lain na afi soli ole wingo ra kala ngofu fa ko ngure ngofu fa ko di mongi ma kulepa ngofu fa ko ngure mingis kan kali mai mingis ka fa mai wo kusiak ia vea nge ya uma kusa lo fa ko fa mai wo kusiak e fa ko nge o ko ia vea e fai mo kai fo bo lima nge ya upa ya inga o dos fu causa
hai mauro lunga ka ka sore mo ka ki ia la ofisili ya o ko ngai le au HRPP fiaka mai ai fainga ko pisingisi ave la ro ko fa por kiki let's talk business ka ngo wa ole ya to for ka pisingisi ya o e ko pisingisi e ki de ngai ko pe la va tout ofisili e ke kalian ku se para fa pe fa ko ngoku e filifili ya ulanga wa ule wo yede e ke kalia o ele akima fai sa law firm e ke kalia le ko inga karosanga fa pe o mai o limongi fa business o kima ka ko loya fai langa lu o sa mau ka fai business e ke kalia inga lo kusi aku vai lua sa ma o kusi aku ia e filifili ngai lo ha o ke la ko ke pule ya pasi le vai va wa ko yo vai de nga pusi pule ya pasi le vai awalanga o fierce full kausanga o fai pas ma e ke ngo fora kalia u ngambia e ke maiese ke ro kala e dei lo pe feo lo ia e lo kalia a mo fa o ia u kalia tato atu per kalia mingiska ia tulo o tali al mingiska ile mai ole o ia ko lua fa sare le nga lua ai mai se ia wa e monia ia o fa le tato ele o sa yangi kangaka nga o limongia ele ora o lo ale fua ia fa le ka ko ia ma eva ma fa eva o le la tali le al mingiska le wa vatirunga to mai la i fa sa le anga lua o tusi ne fa sa le anga lua e fa tonu mai fo ni tanga rena ma ne o minister o tusi atu ina ia tofia o e vea mtai fono o fono fa vai ona o mai al fenga palo tala tunu ma o ia tea o fa tu tuanga lo tu malo pe ona faia i le tu la mai o fai pule sai ai ia atu fa longo le fenga tusi mal ton o lo fa tonu ina o le minister ma le mtanga rena ele fai pule le o fa sale le anga lua pa wana o poltus saulo mal tusi te e tolu ia la pepa o le tusi te le falata tol na tusi te sau malana tusi le fai peme o ia fa tonu mai minister ma mtanga rena se fa fon pe o tusi atu to fene ya e fai mata telefono fon fa val tu malo falata tolu ono mafuanga nei o fa alima ona fifilia e lo uitu malo e avea mfai pule o le fa alinga le mo la to fa tutuanga e le fa fita udi sa tu le mai taimi na avea iau mata telefono talwai na le fa tonunga mai o le minister malmatanga rena tusi nasa o mai e falata tolu ia mal tusi te e atolia ia feita a lau de ola se ni pa kara fal tusi te sa au mai e suia le ala bule mai lo le tamao o le pa ia ele se tusi sa mai na le tusi na mai ona le wa i al tusi sa mai e fai lo mai fa me ona io le tai fono o le pa tu sao mai la vala tu ya ele awal mai ya na lu si o fai lo mai ya o tu na manga o fa ali ai le te le e tau ma fai ngalo tau fai to il fai ngalo o le lava e manino e la tu sao mai e fa pesa ta changa a sa pe fa tonwina le minister ma mtanga na ile met tau fai ya pauna sina update va tu ile e tu si ta changa pe ona misi ai ele ia palai ia tu malo ia fa ana la to tu se fai lo mai ai o la to o tai phone ma tom fai ai fa wole fa se foi tai ala o manta pena ia lau sunga de puli e ke karia inga ngi ko inga ko u fa ko la para kuske ka ngo ko ki kusinga ko ko ngo fa ko senti ole ka ka nga palai ele fa ping ni me da ka ka ngola me me application e sa le miska ole tone sa ro fa de ko nga pule ele o mga o facility pe mga o karsanga la mga fa lo nga pule
Ola nga pule nga la fa ilo pe fo nga mai pule ku ron miska e pule ku mkanga lenga e pule ku lo sebea o fa nga on ko attitude le fo fa ku le para ko ye le wa so mai ko fa le ya ai le to inga le wa fa le manda ya awa le va ku lo Tautai ya o le prokalame e au fanga uma ya prokalame uma na le winga from talanga le ato e maua uma ikanga ka uma ma e moa ko ikanga ka re mata mai rungo dato prokalame so a vatura runga i o ilo uma sa moa ile nga sa moa alla langi akoa alo winga lana le na fayatu o le fesidi la ngu merkasi le fesidi akwa o fea ko ngula le ka o fea ko ngwale ka o ko ile finga o vale le fa o fele ka o ko finga o vale ka ku fasal le ngalua le o ko wa ko ya ma ko si ile ka anga il fainga malo tu lo wa le upo ko ile va peka o fe ko mure ko nge fu ai o le aru ko le ko fai pule fa ko o e ko finga yo ai te tauna apa lai matalo sanga o le meta o le tusi talo sanga pasa moinga va ila le to o ye amerika e me tautia ye tu inga ami o nga fa sau siti a me piko siti nga le anga o le o fa o lo aka wa e o aver kar se le ki ofo a ka u fa feme me ai fa pe nga inisio ka nga kari ko ngoi ku maro le atu la nga e ser kala le o ave ser mele o mai fa ya pia la ko mo ave o sa la cosa fa pule o ko meki ya la ko ke kai fongo ya o fa vai koinga a le wa sui fenga fa vai fo o le mea ka ki o ai e no o le o ko fa ngo wa la ba nga ngi o nga ala ngo fa ngo la nga le a fi ka nga kala mga fa aru pokeki le pokeki ya ma ko pokeki nga fa ir malo mo re ku anga ko pulanga iluma e le nga ke mangu ai le nga ko pulanga le ai mangu ai le nga ko pulanga le iluma a le la poloka le au e kanga kai mala ko me fa ba ye fa timingi ma maura pa fa pe akul malo ya ora malo lo o ba se ko ko fo la ala ko ye fia le mai o mai fa ka ko pro ki ala ba nga malaya o la o malo lo ko la le se mali ko ro al fina ka ko fa ye ala aru lo ma fa o lo foi i kanga kai lo ke lang lo pro ki le o fa le anga ba nga le a vatuni au tusi a fa pe ole ke suenga ruenga sa dai tatou malama uma kanga ngoi farfainga ruenga malama uma tanga to ko se ei po ole alo fai mai siria ku ro ko mai le puli po ole alo warua ku fa mai siria ku pe fo ei a e apalai mai ki fia fa sala lau i kampangingi po le alo i loa ki siria ku so ko mai ma me malava e run low media wa you will never ever ki kusi fapia ale eto e ke uia ala ka kawai mala ma wala lo fa ka usang fa ko a fa ya lu ko fiki inga o e sao i kokong ya o haya ko inga fa inga kusi kar sanga fa sau sidi o mele ta wero ma fo le eto wa ta tele me ya tuala nga tale ono join mai ia to sala ya na matato wa media watch tato follow tele initial articles o le alu ro ma fau i unga leanga o le tangata fa se e ali ku malo ma fa o lo aka winga ono nei le tu ma le tu mai fo i godfather o le me fo i leanga fai e le ko se furu lima leanga o ese le iva mareongo o le mafo anga wo fai atu wai le atu leanga o upu yanga o le ai sa mo ma o le na ku fa mai le ai o le ai le ma ko malo o le a ma te fai tu malo o finga ngalo nei o tu malo o to man tu mai foi a samo kala le lenga fai el fai pule le sai vesinga kasi kala le ang fai valasi kala o mangi nga fai tu lo o to e a fair vanga o le point le ma de vatua o le leanga ma le onga o le mori tangata ai kau fa se kau fa se e kau fa se ele kumalo e o fai mai le o lawo fa mai mo ke o mako ko mana tu mai na saule issue mai o to ya fair ku malo le o le issue ve singa kas nga ke e o mga fia mga nga o ale ku malo e o pe ai fast
ai pe kai wa la ku fai puli ma ka u yai ole fast ola ia fia me Pata mo mai. Ia o fia mingska. O fia mingska. Ma fia mo. E o fo ia pa lauli la tau turo. No, o fact me ma ke karango ai mo fai puli. E fa ko fiki anga fai ngai longa ku malo. Ai awangi ngalo. E maua o ele ku malo. E fa ali ale me tonu ri tu malo. Mana tu mai o le ku nga o ia vai singa kasi o fo ia pa lauli la to. Manisi tu malo. E vesidia ku ia ile ku malo. Ai fa mai te ai ko a kako o le mo ke fast mo ke o ese ai fa ke ri ku malo le na winga la wa ese mai la uri mai o ale o fia mele ai fa mai le o le fast le ya fia me o le fast le ya fia me o fe ala na tupu na mea ele I o mar pa inga ai o sui le sap o le ala le winga o fo ku nga le o manto eva tu ai tu malo o ma si o tatu tu no isa mo awangi ko ku pur melia le fo ko ka ku pu mai le amakanga le o fa ia o ia mo me ka fa se e ku malo ka fa se ku malo ka fa vale ai se fa ka inga le le ka ka nga se usira sila ia o ko le HPP fai le fa ka nga le aku ia pai fa ka ia fai ma fa ka inga mangingo yo fa bunga ku ia pai le nga fa inga o fiuris kau fa le anga le langa media kau me milo aku fa inga nga fesiti fa pese I mau mas inga fa le anga aku ia nga ile fast mar fa inga malo manino yo opu yang ola lo loko o ke sau e fai le finga ngaro ro ku malo le anga o fo iris kan kau ke ngofu kong o ke fai upu kong ora ngu o ke mala malama le finga ngaro ri ku malo ba ai le o le tu or me la fa me li ku malo ai sa palafu o me ia pia ngai fo ia ku ro e ko la ku ko palafu wai believe you me e o molonga fa le palafu ku faro mo ku nga mo me anga le fa ngi ko sa fa o e pepelo ma o le ngai ko inga ia fa I rola ia le kanga fa ku fanga o me re ia nga o fie le o ngai ko inga talo fai bo fia o matua I la o fia uma mafuru o I pepelo ia wala wa so o vai na le la tu le mai ile okay ka sia la ba ia o nga o aven ka pu fa singa si ka ko ki ro makanga ki le la ku po ka sia ia o okay en ka singa ko inga ia mama ile malo mo di mo malo mai fa upunga ma ka fa langa ma ka fa se ma ka fa balele fa me nga rengo en ka singa o aven fa singa ma ile ka kai malo avele to te fai tuai o ke le lo fo I se vanga nga wa va tu fo I kango fo si maki vai faianga nga ia e tau te oi me se sau se longa e va ku fo I kango fo I le o paluanga nga ia vai la au masanga sanga uniform e se mai de uniform sa or ku o me wo ye tu la fon fa to ata tu va ai fo la ia le I le tu inga suinga tele by the way a wo mana tu ai tatu tala no ai le atoa o so tanga nei le ma fu ai no ulongona le tatoso ma lo le taritonuina o le tele o me te tupu mai tono o tato tu la tato ke isle tu lo wa anga o le lo ma ai tato o ia te tauna sila fia ele tu o ke isle fa alu ngai le wa umia ya le tau le ke isole le sui parmia fionga ya to lupe po mu luku mana tu e pau halo le keisi o matua ese le whakaukainga e simativa o simativa o lona tu o lua ia o Francine Meredith before whaipoipo maiden name ia sai foi disi ona fai usai mo pat pero fat e disi vang o le issue ta o le conflict o so tanga ta tie la isi ona last name sai le o se mernan ma o por kala mia however o te fia focus lava how ile informations le so her maiden name before fai poi merkifi o ai le merkifi le ko kongol parming o le sui taitai o le tuangai fongo koe la uofo piea merkifi o le taine lea o le niso piea no o le winga le fai atu
it's a public information e ka kaunga sila fia o ai tonu le tangata lea na mafuai o ngā liki le ngā lenga na tongi ia na mura uru sa milio tailalo le pasi o fonkoe o e mauma o fongo koe e anga le ngā fuai ngā ave le HRPP ma tau i hatu la epa le recording le it was him alo winga la leo te fai atu fako a tiampa ilo i kokonguri mongi makapenga ngoia mea lenga di poki a o le tangata nu me le tasi lea na mafua o ngā oia ngā alau e ngā mura uru e whaalongo le recording was from koe o le anko o le ko alua si makiva asi silara o ila le se fora si makiva wai kau o ngai tikle inga le conflict of interest. That's it. Abang e vu e fem kau. Ai me inga le so kam. But Lily, you have a case to argue. Le yai no baba ye tupe ngala ave fale ariri ya si makiva kura fong. Wa kula ngawe last week. You have a case to argue. Ma ave makarsanga me yese si makiva manfo. Yes, you have a case to argue. Eu fai roaku ka kaunga ka wa ku mehia le ango I le wa ko sila la ile fai ngor case le wa ko sila le fai nga sa mor ke wa umanga va vai case la wa fole foi nga fai mo manora ai se nga le ko out of their way ya yesu e mai mo ni mawia ai se le ango le anko ro le foi la wa ko o mai le foi la o ko o mai case le o lo anko foi o ko o lua le involve the case le o ia le nga pahain ile konginga o sko ingo ngamlo ulu i la lo pas le ato lo le wingo matara le fai atu falaka o ia ko kasi le langa involve ai lo ku le epa mari mongi mar ko kele mar HRBP a o tangata tonu ale na mafua ai sira fia ngamlo ulu mali e fo e kaunga expose kaunga fai loa ge mea ngar ki nga ai mako ongo ai mako fei kai ai le ase som feng sa fai loa ku ge mea ala le fo yetu conflict of interest number 1 nga mai fela oye le wa koso fa ka ya fa pengi avaku ai va ka ko re kadi yanga mengang kalia le simakiva le kalo sanga le nga avaku le HRPP e fia ala lai wa e fo ye o le fia ala lai lenga kako kapisa umai ai kalia elea ele in law ele son in law aka ko warlu lo lenga nganga o sokanga o le son in law fonkoi wa ko lu lo nganista ya pole nephew in law na ngo ka ngo va ko busan en lo le winga vangali wa piu ka unai Samoa ya nephew ro ka kadi o kamaro ka ko finge na nephew lenga ne no to va tu fa penga nga na fa so tanga fa fingo fie ai atatu o le ko alua o lo nganis longo winga e ka kawala nga makua I kango asi makiva e fai ase mea e se kava I lango o kanga ka ole dia o ia le lenga la nga mea io e ala fo e mo longo kula nga fo il pape o ia sa ro ia tena foi la so kanga le wo fai ya la o who knows le pe uma ku aru fai la pokat po ma karangoa ma share la note ma fai ku le mea e ho fa ko ri sia ke le fanga que le mo me foi le la me observa uia ka ko le observa ala ngai foi sin le la me observa fa pe foi le o lea o fanga ke o kar sanga ia le lo ia lo o le fai lo me fa pe o le lo ia le ka ko le fai le fa ko o mo o le mo fa singo a foi do fatu le la vange le bigana sa mo lo fatu a to sisila nei le la kavange le la uma ya la esia le me le la kam foi e mi a officially ya ai se anga le tiklea I o esi makiva low conflict of interest or kanga ka le nga fa ki sirfia nga mo uru te tapa time ka ko mo mai fa me sa
fai le me sa o ka lenga sa o le nga o ka ko ngol mele e ka ko fai le me sa o awa o ai kongu ale nga ngofo liki o le HRPP le rua karangoanga nga mura ulu makuiloma o ai kongu nga ke sira fia fonkoe ioi nga ke sira fia le ya awa kari kongu mai anga liki o sesika nga ka foi le HRPP ele ngi so kanga ya believe you me sa mo me se foi le fionga sui parmia ai longa yo o le loko le maka upula ai nga mafua lava le waka ua kuirunga prokalame le ala foi nga the first ever case was a pina mai ai se video fapea le akaua i lou matua malou ai filofilo i Polokeki mai amka nga o se marosi fapea ngisi me e se me fapea kupu o le fama wanga foi ese ka di siku foringa mai li fa ka kupule o me le o kupu nge ka korol me la kele ai foringa mai kele isi me ele conflict of interest e fai so e fam sponga le alenga fai fo e kala sala ko ia e ma fu mai lunga ya wai ta ua ese lo tala no musuia le nga le wa tala no ya kala sala la wa fe ku ia le tato wo i me mama me manino wa o manga tiklea e kalasa lona fa me ese markeisa lise ma fieme ala ngofo akala sa de keisa la audi no fieme e so ka nga fieme mo la audi ya la va kusia ko ma yakali no rakale ngo ko momua ya ole ata le ala dinai po lunch po la tau sami fieme malana failo Tusi langa campaign manager la tu sap ole tina po ole lo metua e sua fa ya flo sa anga male fa masino e sua fa ya mata tua tangaloa ya se uma vatulunga e Oscar e bokau moi ai e uma tongia tulunga lenta lea o lo matua la le tau sami mai mafia me le ko mo mo fo ya la kale ale la ko vaku o lo matua le o fumumu o lo matua le sua fa ya flosa anga o le lima kama kaule le nga running campaign na fiame ile sap le na matua to ilalo ma fa mo ai fa inga o le tangata la afa mai lo na tai o le fa msino nga mawalunga mata tua tangaloa o flosa anga o le anti o Trevor sa anga le to luo talasa wa eva aila ya wa e sila o ia ile ya tau o lo metuala o lo na nephew le to lua o talasa so these are all Fiame's buddies o le la ufa mai kala sa o le ame ese markeisa lise ma Fiame ai ngofo keisa la audima pa sila la a waila le e vai o le anti o longa ko rua fingi o fumu mulele o flosa anga le sir fi umar ko kel vai o ele a ka wa mafu anga le anga i mea le ve vesi le ku ngu le fiu e ala langa aku ai ngofo vai o ye friends umalum ko pai tangata tala no esa ili soro mai yo ka manga kusa role pingi mai runga nga su ma be ala ngo fo kala sai ai se ale me ko kele fa ile me ami ko ngu matikle ele nga o ko fa masingo samo ya vai ile au tere tala no atu fo i tulanga sitinale le mai Australia au tere tala no le faila a ko ale o ko I don't want to talk about that ai ka ko su ir makorngi u lengol pokala mele le ka faleanga le atau o ma pokala mele tau faleanga personally ai ma te vadua e expose ku lenga o la ule ka o kingonga me se fo sunga le atau ai ai ngi si me ka ka e expose ku I me ia nga ngana o vanga le musu so pe ko ki feika mayala ke le po pole se ko feika are ko ke o mayala lau mai fa mai o au langa meru ke pisa ko ilanga ke ainga ya hai o ke ainga ngai ko ke faya mai fo I menga ngai ko ke faya mai fo ala le la tatu tala no fa pena o so o kanga ya ke au kalasa ka ngai fa ma va ese markisle kau
na so vinga mo ele nga kai le a ko ki ya limongi wo le mo ko ro kalasa a fai wa o manga fai aku ngai me ai ko ke ngofo lava ko ki ya kari mai le aku ngai me a o ko aku ala langa ngi so fo le to pi mo e oi ko kia ai wo wa fe do i fa dai langa o le na mention ele sunga le atu